Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko mu gihe cyaguma mu rugo cyashyizweho kubera COVID-19 ubujura busanzwe bwagabanutse ariko bukoresha ikoranabuhanga bukiyongera cyane. Mu mibare yagaragajwe kuri wa kabiri, umunyamabanga mukuru wa RIB Colonel Ruhunga Genoti yavuze ko imibare yerekana ko ubujura bukoresha ikoranabuhanga bwazamutse hejuru ya 50% bitandukanye n'ubusanzwe bukoreshwa amaboko. Yabwiye itangazamakuru ko ubujura bukoreshwa amaboko bwagabanutse kuko abantu benshi batakoraga ingendo mu gihe abakoresha ikoranabuhanga bo babaye nk'ababonye umwanya uhagije. Yavuze ko mu mezi 3 mbere yaguma mu rugo bagenje ibyaha 39 byatwaye amafaranga abarirwa muri miliyoni 25,942,762 y'u Rwanda. Muri guma mu rugo byarazamutse biva kuri 39 bigera ku byaha 89 n'amafaranga ava kuri miliyoni 25 agera kuri miliyoni 44,641,488 y'u Rwanda. Yasobanuye ko ibi bivuze ko abajura bahinduye uburyo bwo kwiba kuko batashoboraga kugenda kandi bafite umwanya uhagije, bagiye biga andi mayeri yo kwiba abantu mu buryo bw'ikoranabuhanga. Yavuze ko ibi byaha byahagarukiye kuko bikomeje kuba byinshi ku buryo n'abantu bakwiye kongera imbaraga mu kubyirinda. Umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Colonel Ruhunga Genoti yavuze ko hagendewe ku mubare w'ibyaha bikurikiranwa muri rusange kuva mu mwaka wa 2018 bigenda byongera nubwo bidasobanuye ko ibyo byaha biba byakozwe. Yavuze ko mu isesengura bakoze ibyaha by'ubugome birimo ibihungabanya umutekano w'igihugu, ibyaha bigendanye no gukoresha imbunda, iterabwoba, gushimuta byo byaragabanutse kandi cyane. Uyu muyobozi yatanze urugero nk'ibyaha bikoreshwa imbunda kuva mu mwaka ushize kugeza ubu biri kuri 0. Yakomeje avuga ko nko kuva mu mwaka wa 2018 bagenje ibyaha barirwa mu 43,279, mu mwaka wa 2019 byageze ku 54,757. Uyu mwaka ho bageze bakaba bamaze kugenza ibyaha bibarirwa mu 30,779. Yavuze ko kuzamuka kw'ibyaha ntaho bihuriye no kuba bikorwa kuko inzego zibishinzwe zongera ubushobozi ku buryo zitahura ibyaha bitaraba, ndetse kubera icyizere abaturage bamaze kugirira inzego z'ubutabera hari ibyaha baregera kandi batakabiregeye. Yashimangiye ko ariko ko umutekano uhagaze neza, hasaba abaturage gukomeza kwirinda ibyaha. Dukomeje n'andi makuru, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu bipimo 3,521 byafashwe kuri wa kabiri tariki ya 28 Nyakanga 2020, abantu 47 bayisanganywe bituma umubare w'abanduye ugera ku 1,926. Ni mu gihe abantu 30 bayikize basezererwa mu bitaro. Umubare w'abakirwaye kuri ubu ni 916. Ni mu gihe kandi muri rusange amaze gufatwa ibipimo bibarirwa mu 251,815 kuva iki cyorezo cyagaragara mu Rwanda. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima ryo kuri uyu wa kabiri ryerekana ko abarwayi bashya bagaragaye muri Kigali ahasanzwe 36 bapimwe mu midugudu iri mu kato n'abahuye n'abanduye. I Rusizi hagaragaye 5, i Nyamasheke hagaragaye 4, i Rulindo hagaragara abantu 2. Ibimenyetso bya coronavirus birimo inkorora, ibicurane, guhumeka bigoranye n'umuriro, yandura binyuze mu matembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero. Abaturarwanda barasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza ya leta yitabwa cyane cyane gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwambara udupfukamunwa mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa ahuye n'abantu benshi mu nsisiro cyangwa hatuye imiryango myinshi. Dukomeje n'andi makuru, Ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vincent Karega yaganiriye na mugenzi we w'u Burundi muri icyo gihugu Ambasaderi Jean Baptiste Biherengende ku bintu bitandukanye birimo n'uruhare rwabo mu kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi.
Uburundi n'u Rwanda bimaze imyaka 5 bitabanye neza, hanini biturutse ku bibazo birimo iby'u Rwanda rushinja icyo gihugu byo gucumbikira bamwe mu bashaka guhungabanya umutekano warwo. Icyo gihugu nacyo kikavuga ko u Rwanda rucumbikira abashaka guhirika ubutegetsi bw'uwari Perezida Pierre Nkurunziza, nubwo u Rwanda rwakunze kugaragaza ko ibyo birego nta shingiro bifite. Ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Vincent Karega yavuze ko kuri uyu wa 28 Nyakanga 2020 yasuye mugenzi we w'u Burundi bakagira umwanya wo kuganira bakamenyana ndetse bakaganira ku ruhare rwabo mu kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi. Ubutumwa yanyujije kuri Twitter yavuze ko yashimishijwe no gusura ambasaderi w'u Burundi Kinshasa Bihere Ngende. Yongeyeho ko wabaye umwanya mwiza wo kumenyana no kuganira ku ruhare rwabo mu kuzahura umubano mu bya politiki n'ubuvandimwe. Ku rundi ruhande ariko hari ibigiteye urujijo ku cyerekezo cy'umubano w'u Rwanda n'u Burundi, harimo ko mu mpera za Kamena 2020 abagizi ba nabi bitwaje intwaro bagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda baturutse mu Burundi. Ingabo z'u Rwanda RDF zemeje ko abantu bagera ku 100 bitwaje intwaro zirimo inini baturutse mu Burundi bateye ku birindiro byazo mu murenge wa Ruhero mu karere ka Nyaruguru, zibicamo benshi zinabatesha ibikoresho birimo intwaro, mu gihe abasirikare 3 bakomeretse byoroheje. Hari kandi kuba Perezida Evariste Ndayishimiye yarashimiye abasirikare barashe ku Rwanda ubwo Burundi bwizizaga imyaka 58 bubonye ubwigenge. Munyemerere dufate akaruhuko tugaruke twerekeza no mu makuru avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Twerekeje mu makuru avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abategetsi muri Tanzania basohoye amabwiriza mashya ngenderwaho ajyanye n'imyambaro hamwe no kwitunganya ku bakozi ba leta. Ayo mabwiriza mashya abuza kwambara inkweto zisongoye mu biro bya leta cyangwa mu bikorwa bya leta ibyo ari byo byose ku bakozi ba leta, cyane cyane inkweto zirengeje santimetero 5. Naho ku byerekeye inzara, abakozi ba leta bose mu gihugu ubu ntibemerewe kugira inzara ndende, baba abagabo cyangwa abagore. Byongeye kandi n'abagore bakunda gusiga inzara zabo ntibemerewe kuvanga amabara nk'uko bamwe mu bagore bakunze kubigira. Ibi kandi byongeraho ko baba abagore cyangwa abagabo basanzwe ari abakozi ba leta kizira ko bayisiga amabara cyangwa ngo biyogosheshe mu buryo butabereye. Nk'uko ayo mabwiriza ngenderwaho ku bakozi ba leta mu mwaka wa 2020 abitegeka, bikanasobanurwa n'ikinyamakuru cya leta Habari Leo, izi mpinduka zatangiye ku mugaragaro kuva muri uku kwezi kwa 7. Mu cyandi makuru avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ishyaka National Resistance Movement NRM riyoboye Uganda ryemeje ko Yoweri Kaguta Museveni nk'umukandida waryo mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka utaha 2021. Museveni w'imyaka 75 ayobora Uganda kuva mu mwaka w'1986 ubwo iri shyaka ryafataga ubutegetsi nyuma y'urugamba rwakuyeho Tito Okello. Museveni yatangaje ko mu gihe gito hazageza ku ishyaka rye gahunda irambo y'ibikorwa n'intego zizagenderwaho mu kwiyamamaza. Mu mwaka wa 2005 nibwo Perezida Museveni yakoresheje amavugurura mu itegeko nshinga vanwamo umubare ntarengwa wa manda mukuru w'igihugu ashobora kuyobora. Mu mwaka wa 2017 havanwaho ingingo zabuzaga umuntu urengeje imyaka 75 kwiyamamariza kuyobora Uganda. Biteganyije ko bijyanye n'icyerekezo cya coronavirus kwiyamamaza bizakorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga no mu bitangazamakuru hirindwa guhuriza hamwe abantu benshi. Makuru havugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda tuyashyirire akadomo kuri iyi nkuru. Umuryango mpuzamahanga ONU watangaje kuri wa 2 ko ibikorwa byawo byo gutanga imfashanyo muri Yemen bibangamiwe n'ubukene bwo kubura amafaranga, bityo bikazagira ingaruka zikomeye zirimo inzara, ibiza nka korera na COVID-19 bishobora guhitana abaturage benshi. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ONU rishinzwe imfashanyo Mark Lowcock yabwiye akanama ka ONU gashinzwe amahoro n'umutekano ko hakenewe miliyari
3,200,000 z'amadolari yo gufasha Yemen uyu mwaka. Yemen ihanzwe kandi n'isubira inyuma ry'ubutunzi, ifaranga ryataye agaciro kandi abakozi ba leta bamaze imyaka badahembwa. Ibi biri mu bituma abanya-Yemen benshi badashobora kugura ibiribwa n'ibindi bikenerwa mu rugo. Intambara imaze imyaka 5 hagati ya leta hamwe n'abaroberi b'abahuti bashyigikiwe na Iran yashyize icyo gihugu mu bukene, inzara n'imibabaro myinshi.